Akwara no only 2 years. From 18 years going now, no about the brand. Don't you know this question say? And I bash after. Me take my post to Atalia comments on. Is that all this only Obani career? Me this only nyamajuma. Enti no management no. So management ne say Obana omon say no. Omon man for the wrong way no onko. Ejuma oye no oye ho adwuma. Ejuma oye ne asese. Nyeso want me kofa so kofa a football boot. No ven ko bonyum. Esu ejuma bia ne ho ne mente say wonimu a na wonim. Ba wonim dia no kwaso ko so me obusa me ba say e na me ba nyom be no be me ntwere nyom. Ma wonu say obabetimi o hye management sa na okọ wayward. What to say na there be amode me ba ne ko ne dia ha dia me mpe. Untimi nkasem. Me entertainment me say ko na enti na me so ma edu. Nyom obi even omo gospel music no wentale omo hye de bonyo. Omo nye bi ma on trust friend say ade we de bra. Na o say kai say na say kai say da. Your friend Paulino Obi at UK, Canada, US, or Germany, or Ireland, or Netherlands, or Italy, or Spain. That's all fan the phone say. When you sue Lemfi or phone so I don't know where you are. I'm sure they didn't tell where you are. Lemfi now they send this guy until he is 0. I rate to be a best and be a Lemfi until he. Now any just say me woman say and now hear me video. Say your first time now download the Lemfi go smartphone so Lemfi ebe chow 5% cashback. Unim so we use Paulino promo code. That is POLEENO. Lemfi so no rate no such all the other apps. Into my catch so you see Lemfi they are delete all the other apps. Send the become mobile money. And that's what me send the bank account. So wherever you find yourself, be a make sure it's a Paulino. So what countries are mobile boss now? Download the Lemfi. Now you should never send this car. Ebe boa ye. Say the miso aboameno. Download the Lemfi or App Store. And I say. All right, so I did actually Sunyane Uzbek hotel. Send the car, no, and then another Ibrahim Traore movie, no, Airbus. So you premiere no right here in Sunyane. So on a pay float, you know. Babesha say we are Sunyane for no, they are pulling up in their numbers. 1 or 2 they are gathering here. Now ye share or Sunyane baby however say maybe I kono STU Sunyane STU why honor na poleno STU ho na ye share na float na shall say every ho na ye dey movie around town of Sunyane to sha Kojon Kansala when the team no omo che t-shirts e dey ama Sunyane for no ba na omo ba ye nti say more now so ame ono blogger ba ko pe omo twen ho na omo akọ GT shirts ni bi na fe ya sha say float anyumre e na premiere na e cost e this particular place oze your blogger speaker awon hona gaza Ochamia Kodeja was a blogger speaker. Yenika going. Oh my car, so my car. So you're China, your movie. Maybe I ready. You are ready, yeah. You are ready. You're so pictures kakra. Pictures kakra. Director Jackson Kebentum. And so Egusua Ewaha. And director say I'm for baby air charging no. I'm charging say oka ho bi na nsem bebre na ekoso intino because John Sajima Kra be ka say omblemu oblemu mpanyifo na omudi lewe achi no director so you obi a oben ne pa nti director was the last time you come kakra o float ne koso director kwaba yeah meba I will say bibia boko anope pa bibia boko Sunyane premier eba so osini na oye ho adwuma no adwuma no de waye oh chame me ye company sem gina chema me ko obuka sem bia be affect wa ngaza rasta obi o wies so waye rasta we nyina data adwuma na oye na ampa nyame ado bibia akoso kama adwuma no de emfa se ene na ye adwuma e trend e wo Ghana ha sisi ya ni wiase nyina mpanyifo bebre kasa omokase mpanyifo mudi kodwachi mpanyifo mudi kodwachi ma se eno ye ko regional commander ne deputy akasa che kodwe se ifi ne record no sa manfo kasa e wo media no so a mane mpentem e ma meyi ano se eba sa omu no se eno se minim se mu wo mpanyifo a omudi wachi osu kampanyifo no hu bi sa asem regional minister kan onso de na wo kan de asoso onse kodwo management team and I remember I said, many years man, I'm a cop. Unse
after age me we kura me concert so nso we promotion na me nka ho na me ye me ba boy na adwuma nti yo mpanimfo de but me head nka team no me ye adwuma wi na nso me ye adwuma mo bia nti me ye adwuma wi na me konti team na ngasa nso ye promotion na me nka ho nti me head ni chi a bia bibi ba bia metimi ba meti asem bia mfenu ebisanse kodwa de na bi ono achechim the reason why nti enye se bia me team na ngasa ngasa de chi o chema won kan management team na but e ba na directing side dia odi mu akotene e na onso ye panyin a o ben no se na me ka no o ben nti bibi ba saa na se awonko yi a o ka otie why not me ka otie me ka so motie pa unza da interview na me ka se nye sinime na nke betwa na different story bi na ye ho adwuma na me ka se my story bi nti o me enye na me ka so motie me ka so mo nti anka o me enye nti me ka so motie pa na bi o anse bibi se na me ni ho nti asembi we see a later nsa na my friend go you say na mate na se ne se na bi ono achechi mu na maka nse da bi fine ko ma na nyesa bi nti na ye nti ase nso me ka sa na promotion no nti sometimes no omo entertainment ase beti ase but onse nyo bia na entertainment na ase na normal onse beef na ye kura na etimi kasa e bia papa J be me baby see you ba se bi ono na hu se de bia obusifa na o makasa aka e bia papa J me be kan bi see you nti wo so be kasa we politicians for am the same thing we MPP na ndisa omo tim be ko saa omo pia no na baby because omo kodwo kama sem na sila obi no obi afiri nti aya omo nya butra akra eye se ye betina Kumasi a ye be bibia na obeba bi na police commander ene ebe hu se obetu no fanso no baka o metie e say de waka ne de mate obi be kasa me nka bi na kwa se de mo kan no Kumasi nyina na wamfanya adwuma oh on say the be a police commander no me adwuma nani so nti on say ohwe no me fan say ohwe no enipa ni so but ba on say sinimo police commander ni me kwan fa so ye adwuma so atma de me kana se na e bia me no nye bibia na e bia me kan ho a on say sometimes no interviews am ye nyina ya like a draft we be kan say bia me ba me busa say but on say ye omo interview no musa no omo nkan de obeka omo questions ene nipa no so nye obia na esono bia ne de wo si answer na questions e bia be busa no ho no ukobusa na free mu na wo de ono so kan betima ka bia no aka because interview dey normally on say ye twere ntina producer on ye twere say ne be kan say me kan say delay say of interview o kan nyina me busa we the one person we be kan no aka but ye nkofo no omo musa ofitia no ko busa question sometimes no esono bia na adwon de kan asem no o kan bia asese ka no dey o say interview be scripted e be say unscripted at times once a any nyina scripted see me no jam unscripted any different unscripted into any question can come across into who no na also who how be in 70 bia no e say me jam make say metimi aka so bia say na busa director and so who no also ya hu obese answer question enye me busa question I say dey na kodjon ebuofu emilia bobe so what I say one man who kwase me no nya interview question bia me betimi busa nti say me busa question bia na say anko yi ama obi a me my wrong ana ba cho on say ye obi an de osie na de ba cho da be no on say obi akọ interview ida ka events Kazmi run na say events despite onye interview adwuma yo piero nti ade bi wa wo so eso ko piero ko bisa membusa no nti say wo ye so sometimes na me so me blame kakra because management team bia obi o kasama ana uni eni piero nti die nti na wo ti preko no ko nti eso bibia so ni piero ne kasa some questions are for some people only me jawe me nya Kazmi na me interview nya despite me nya John Mahama kra me interview president excellency because young perform kasamom akwanya ho a ye puli si enya kwan na sa kwan ne ba mu ye betima ye ne akwa na me ka say bia management team me blame kakra say nye interview bia na so man ko enye interview bia because obu o your interview person dey be creative controversy wo say see frost ha wo say wo so your controversies me bwa omo na ka ba me ntesa nti sa na bia ono so be na dwe say bia manfo ka nti ade bi o ha ye dey promote ade nti bi o ha mo nto na face no mo make sure say why na mo interview because o PRO nti nye obi na so ko bisa question o Pierre obi ono ma question bi wa no on fata se oyi ano ye hia the main nangasa na ba bi me mfa sini yi o question so busa kojo e artist onye filmmaker me na me filmmaker nti question bi first me na so busa me busa no na so opa ko busa na de ono so wo de be ma question sam shewa me no be di e fa wo sini no there are technical side bi a metima for the right any way but there are other issues and technical side e be sini mu a me producer director the question bu amene so busa me ko so ko busa no so ko busa nde ono do pe bi obetima ka cho ko nyene adwuma nse so yi ano tu ko busa obeka
ti wo na so hu adwuma say question me ko busa ni question be na say busa no ezo busa no role play ko busa na sini asem me so na minim questions am obi ani question person busa no no so say this amount because enye on adwuma so answer question bi me problem that me dey me ma question na so we ano me ni issue so what me ni problem bia me dey me busa wo na wayi ma no enti me ni problem so as an interview na so interview na say host no ezo one question ko busa nipa no na me busa no dey me pen na me busa no dey open na busa say so ezo one question ko busa na just me hu na me busa no question me busa obi ya question ya me feel say me busa say me ni odi nkom na me che say wo no as a professional no so one question ko busa nipa no because question me na me busa no busa say role be no play role net say but me ko busa na sinimo asem there are me questions are wo busa kojo me share kojo say busa the same question but what you say na me che say as a professional so hu obi ya question ko busa no me ni question wo say me di ma obi ya untimi ko me ba untimi ko this patron ko busa say program be no mo ye na adwuma de ba nye na adwuma so be program manager o that tie me your programs manager yes your manager any wo CEO programs manager o question ko CEO de nko na CEO ko busa no adwuma nye na adwuma no me ko busa CEO bi adwuma nye na adwuma kojo say Michelle na sini no nkomo power stadium me ni sini dito nkomo so what you say me e di general issues general should be na so need ensama akoso ensama be na na me ni need ensama na question bu enu kwaso ko busa na ono so be kan do pe as a professional so one question ko busa ni pa na so fit na ko busa me busa bia question me busa me say ma me ya anwon say me monwom da bi o monwom na mo temi say oba ekoye bibia ba ko bibia wan temi Ness eba media no so there is no way I make sure me musa enjoy adventure. It's not my music question ko enu kwaso busa. That me musa music question. That's me musa question about music. O timbe o betimi ahia busa me atale abeba no se. Me bana atale me ntimi oti kumase a no. Me ha me ntimi atale mpusu no. But as a father, that's how me pesa oti nyama bia se o. As a father, oba misbehave we abonten a. Though over for this a show base, but any interview busa say obey say ni eh wo na obey ya no who side of question no kwaso busa me kura o say ni kwaso busa go me yesinye adwuma hia me so busa me sini ba da bia mo hia me so busa me ba no nwom obo me so me monwom na say oba no so I just eh oba any you ban film once eh oba no there that want to skip question be about the career ba chontu obetima ko papa ko busa no wo nsem o me papa say so we celebrate me say because amanfo hu sesi a obetima ko papa ko busa no ho yes you can go me papa na new question or the be my answer or the be my de wo busa no adwuma na ye no papa ne woni papa ne anyi me papa na ye na so me ye na de e say me ko interview a odo me entertainment but I don't know anything about music me nim bibia first anymore but obi me busa ya Jackson lyrics your chair director what you say na papa ta say no who so we some question and don't me musa me say obeti me busa o say oba ne career say sebe oh ya te say oba no oye drugs ya te say oba ne say alcohol and sebe pato brand say kakra ya te say obi oba ne say ye beti me busa o musa me because akwara no only 2 years from 18 years going now ono about the brand don't me busa question say na abasha style na me tikuma na post atale akoman so nje is that all this only oba ne career me this only nyama djuma enti no management no so management ne say oba na omo nse no omo man for the wrong way no onko djuma oye no oye ho adjuma djuma oye ne asese nyeso want me kofa so onkofa football boot no ven ko bonyum esu djuma bia ne ho ne mente say unimu a na unim ba unim dia no kwaso ko buso me busa me ba say na me ba nyom be no be me ntwere nyom ma onu say oba betimi o she management sa no ko wayward what to say na there be amode me ba ne ko ne dia ha dia me mpe untimi nkasem me entertainment me say ko na enti na me so ma di because nyom no bo na da bia me ka untimi ko se ka ban ko gina ho mo amonyum eso obi a ne nyom obi even omo gospel music no wentale mo hye de bonyum mo nka but bi ba na mo ka se enti so obi a na adwuma wo ko ye obi interview ahwe question ko busa no wo busa na asem a ehia no so kasem ehia na e wa say na adiba ko won say once anipa no e your biological child ne there are some questions bi obetimi free ne nchen e dia ba mo wa interview enye e mane however some be say interview mo ko question ko busa nipa no wo busa na asem ehia no so be ka de ehia won say me obi mentanu ni ya Jackson na say akwasi ana Reagan omo say mentanu ni omo komo bebre sa but say issue bi ba na me as far as some way there or some we call Director Jackson or on an ebano na me nkoje ono so na adwen kira e mane hawo because I had the management team ko buso nyeme na so ba government management team no nti so kwa management ara na mo yesi no because so obi an nti na adwuma achiche mo obi an de o ma no o mo career
omunye bi ma on trust friend say ade we dey bra na o san kai say na san kai say da de say o te ase ne say ewiase ewi bibia nyame anhye ndadada anase me fan say wo amunye nyame di no nature ya hye de besi bia enra no bi ka say ensenka bia president Mahamati we no manke otimanka eno so kan wiase esun de hye to bia on carry odi aba wiase enu ntina most of the people no omo ebia enipa no onye doctor no for so obo obi pa na ekunu me man do bia be bia me kan because me last born I na me ba no o so for no de mu musa me question na mu busa da bia de obo nyum no ho asem ya bi ebia ono enkofo ni say da ba kai obalo we my classmate no me mate pa okay yeah ebia ono onye bibia e generate any ade bia o preach aja akra no onye bibia o say oye o ma hu so oye bet onye ade bia e ha obi ama nipa be busa so what say ba ma fo so oye nyamejo e de na say house say oh de ebe ha no e na nkofo e bebusa ebi de na say ha obi me say de ebe ha obi no e no bebusa won asem right e na me kire say e de na say how e depend ni pa no bra de na say how obi ye bi ye house say ontu ka me si okwan no so ma va kampi e de na how obi a on bra obo untimi kan obi so nka say democracy ne obi ntimi nka so obi ne obi nipa bebre won chem director Jackson asa ne man no kra ontimi ntia wo nti oba be chema tuma na say de o tu fi abo bra na e bia mfa say be ka so onye celebrity nti obi mbuso a question enye question bia so ogun nyanza enye question bia na so ogubuso obi say me batten kra metia na obubusa na ho asem say obone bra wa kra so tu kuma say na bibia si wa kra bebusa director ni wen hu nyanza obubusa na kwa management team kwa manager and who na so hu ni pakwa ko busa question be na so busa no management who na take care of e bia costume wa say who na take care okay say na o wa papa no metima busa say oba no wani wo ne ho wa na who na boba me baba ba ko me ni nu say me ni wo no pa yeah to you okay the lifestyle tattoos ni nyama wo ye videos a wo ye no you okay wo gidi say e na adwuma enti u push ni say yes bra na tattoo da no yes na tattoo da ene mente da wo na wo kan ye research wi oh okay tattoo nya de be ebo bia oh me nka say ye bone de no to say wi ase no perceptions no e doso nti na man ba say oh ma ba wi aso anya na be control bia oh okay ja no bia anya do pen make man say me ba do ye sofo no me ni nyi so be sofo ba me nka wo ye no sofo akwasi ye ni business first born so no so ye bi on me first born answer na kwasi aba ena kwasi so e ni business obi a odo wani nje ho so obe ye sofo osu wani nje ho so obe ye sofo a o se o kwaja wana o betime kwaja director yanko ye move on no osu oba no wani nje ho so oye sofo me na me ka ante ase e bia a kind of me believe in a different on say usuan de ko kira e wo de we am me si enyamso ase enyamso nje sa ko tena so dem do yonko sa ho asan hwe ni obi unu an chi na boa no de minimu an enyamso me bi enu bi o peso obe so fa ko tena so dem na obe preach obe na onye ne sen na wa ma bontia be da papa e ko heaven na so o preach o na ma bontia evangelism ni preaching obi atira da o bible for events ezera celebration obi akani na ta obu ba na ba mu mi mu na bam me kire se enka me nka se me mpo ba me se e bia nka metima ka se me mpe so no so be e be preach be ka se na me busa se o mpe ana se uyi okay nka se me mpe me se nka metima ka se me so me mpe but me jam obi ayedo e oh okay because me se the way me se tie nyam so no ase no ono akwalento no so hu ni different that dey yanko yenim that come on that Jackson Kevin to come we what was so me no bet was so all right you know ye movie na yakọ baby a flute no ekọ akwasha se no ye wo ha yanko we part 1 ye part 2 so bet was so e de amam ye osunyane use bet bitam say Pilato enso so aba be piem arena no de ne kwa so watumi aba bedu sunyane na obedu sunyane hu ne amase anapa na aba na so bada ben nyame aseo nyame de da bi oya de fe sele no atwa white de na se nkunim de nko a what ya say obi atimi support le wan pa bibie mo me da say papa j Pilato G ntino ye movie na yakọ to so